Liangmai brothers ku team captain Lapsan Pamai, son of Talukam Pamai. Ja, Pahai Tamai gani we. Aliu team gu winger, left winger. Gat koi ram thena me. You say right to question tu ja. Aliu Liangmai brothers ku team gani teamwork. You say naku ga season glue ba ma. Teamwork bu sa. Liangmai brothers. How bo masu thoi tang on teamwork. Sa spirit to the cooking all the way. The I point in negative and positive measure. The more to we were there. But sometimes one idea sharing, then a character, second I do the chulo, just start sometimes one just relationship being we were thinking, hey, in spirit, the tam of we were there. Came them there. The income lam just long time on striker khat use nukuga player khat use nukuga swan thu bodilo nuku swan bo everyone knows since last match get the penalty the miss him there and then swan there like when I try to score the goal most mistake in careless okay to say pasumboga after like 5-10 years lampandra nugu career nugu life se nan dikam kam na jumening malo after jara khoi thoi ra yo thoi to compare to jumening I think ra like idi agu interest ba me football ja and then kimi thening ne then if God's will ja to agu career bitadi masai tam bo after 5 or 10 years long ja football and then Ken bo ja upcoming footballer and to DJ suicide that's my plan ja after skum saya chu the lose ja I effort petition lan ja ning me te so tang Liangmai brothers chu bu club platform le pa khai wa si ko gi bo point khanya ding hello Liangmai brothers FCI thakum ni le pa haude chiga and then caretaker Bro Timothy ja and then manager Cherokee and then coach Chiton play kangsum de khai ni ja you I will le pa ku yibo tiu si ja blue spirit on I will ton and I will Liangmai brothers will spirit ja chu ling khala ju di ding hai mi de she will get from Highland ni jira I will first point in ding hai ni I will brothers Liangmai brothers FC ku yibo ja yo bang tam tan kha ku yibo ja kha jai li di silu mi de le ne ya thoi aliu Liangmai dung bi da di challenge ja let me mention LSA ja khamu du ma ge ja chu du ai chu LSA hai 24 25 LSA khang mi de idi we don't have any player ja my player that liu hai my career with that player my tung liu hai ba hai organizer or Liangmai brother FC official team I don't feel choose you Liangmai players yung di you my wrong zoom cha khai ne ji thoi tournament bi din ya da ba me first tournament to you final ga khangtang nge ji di runners up lu mi de ji di kui bo example khan mi de and then the second hai thoi let Robert memorial tournament hai senapti ri kam yu me CCD so ali semi final so nem ten ba I will to town ra ju ali chuncham ji ba me and then I will brothers Liangmai brothers FCI first in thon phai ni bo khadi kui ba ji ali official ma du ja ju khadi thoi tang progress wi ba me ji ding khai ni so ne I will Liangmai brothers FCI club share ma ge thoi ja ji ban di and then among the Liangmai interested players ja skumai dung di to Gerard Liu khai bo khadi Liangmai brothers officially welcome to me ja thank you aliu ni thank you robo semi final Isu United dum ten rabo ga opponent ha se tan rokuma chuma sai nur kuma chuma sai aliu ngam boy ngamara boy ti lam ngak ding hello Isu ja Isu United okay aliu play match fi khai ma ge ja ji di going to Philukong my match I like past 2 match alium 10 mi ga
shi mai kum yu ti ra tan ma ge cha ngam ro we ti dim lum ju me ding ngam sha ro tu sai na family mai khu ga di kam go ding khan ni lo okay friends and family yeah we love me my future and then do continue to support us and like ali to thot khai jubam lo and then please pray for us thank you okay thank you welcome dingam singbeng mai cha Hi. pa si tabam mai ye putu pon khai bo piu jan yu sai u khenang singbeng mai ti boy ti sai pa si aliu liang my brothers gu defender khalle na ku ga chalai ni question ni asum ni khane rai thu bo ga sai aliu gu liang my brothers ga teamwork ti bo aliu team ronga na ku ga digu season lo bon ku ga ko ibo do lo This is a tournament has a was you did a ham kaye, you as a tournament ne, Kumona Litahange. Fifteen alum, Tim Tam Tam was a combination was you from Lumai. You got the Matin Mazanka Mutinga, Kenka Alain, Kawibo, Masaka Sambo experience was you had all the way to Ne. At the Losai, as one cutting my Agustinus player, Pazan inside cities of Kabambo, bro one is a masai club katam lam thin ju ka ba mai because na keina aku ga listen kui bo kenga dolwe silwe ajeng aleng chu jura thanai lang my brothers go set ga zolu ba je asan wi de ju lu khai okay second question and the gulo say as a defender nugu aswan bo tira ma nugu nani mathian maga nugu swan thu bo si di kam gulo in a defender to the wathing hamine defender khat to the tinga agu ko sonbo de lo to sai agu physical physically sonne mai to ngamlu mage ja is agu main weakness is okay third question gana what do you see yourself accomplishing in 5 to 10 years ya to come new career side na pan chen go career se na digu kam lang mani gana masai kalibo digu wang lo after 5 to 10 years gap lan sara football lamdi was you chun hai se khai bo se pata mera kumne dega lo sai family go problem masai tam problem di ken khaba me ajenga su ball de mathen je ta je ka ba ma si wang ta lam su ma tu abu kana kamanang bodi ken khaba me so kanam thu boga sonai aliu semi final isu dum mathen chune ja mathen maga aliu team ne de chu su lo ti masai kungrama malaro kuma ti masai aliu ne ngamra boy ti lung chun dama tu danai alia pre quarter team thing hami bo songra tan ma bo aliu opponent hai ja aliu mathen bu gap ti go sarami dia leng pikhai bombo tu ja play di waju khatan gu mage play di samai kam bo aliu dis mai ja ajenga suna aliu mathen mui ja mathen aliu chun cham ja bengo alo ja ten je thibam sa dekan ja aliu ngamara lo ti ja aliu ngam kam na ma ja aliu sra ko di pokhai ja ti ja ten ja chun cham ja bam sai soi ma ja le semi final ngam ro go tu sa agu hope okay last question no ko question khat mani sang khala ne aliu liang my brothers go players ronga nan admiring thi wo ma se player ba ma in admiring thi ko thu bo ti ra bro wang khani bro wang nai kamang ja nai khani ne thoira zu ji dim thema me te apnai play di gu chu we te apnai khu di ecosystem ti ba je ngopai ma ge apnai khani to ma tu jang thi thank you
ngamsi dailem tuma son of late runthui cha dailem so pa si parent district gu football academy ga pamboy you say first question na aliu thainemen Liangmai brothers su tat baga teamwork cha aliu khu gan siklu bo teamwork ko ibo khating thailo travel prevention ina chứ hay là Liangmai brothers cả ta chứ nên rồi lo khát quý bữa chứ đại hi nữa chứ anh cho lo năm Liangmai tam tam nào wang orang chứ thêm mỗi chỉ mai thì wang chỉ san nữa ta tu beli zai li tu komuni tu sisa no je ali di tu khat chung sa long khat thia thoi chu tournament ya di tu nei ba mai chu ason ni ku ka dai lo ra I num lo mai thank you thanks for the second question ja nagu as a goalkeeper ja naku ga son I hati wang ma ding ball se ku ma kana ba ma se 50-50 ma se na leng ka chri bo na leng go wicket ja si di gulan go inesa ina goalkeeper khunu wang ni nga aleng tri thu ra chlo outing ra outing ri yu thei week ba kha thi wa outing pa wi week kha chu si I thoi I do coaching ra lu mai tu do YouTube cũng phải là nó phải cùng learn công này okay thank you you say pasum maga what do you see yourself like after 5 to 10 years to come new career asylum sai na nugu career di sure bo idi do na to num me after 5 to 10 years idi do thoi football chu keeper ta idi do professional skill okay you say aliu thoira last question aliu thoira semi final ga gojuba me de cha aliu ni mateng grabo aliu go opponent issue united tu mathen maga opponent gu to aliu de chu rokum lo ti ma sai aliu kung ro ko ma mala ro ko ma ti ma sai aliu ne ngam nu ra ma de chu lo nu go ma chun ding khalo chu thina point ki si kam me chu aliu ki sa zo ma sara aliu ki to plit ngam nu sme chu I din ni ma me chu semi final chu aliu tan chu ngam lo leng gan ne aliu Liangmai brothers cha aliu gu fans lang cha aliu fans dung khu wan de kam la ding khani lo for all the fans for all the families fans and families aliu Liangmai brothers to support kam no da aliu di don thaina starting ba me aliu ri di kam mo di pa boy to sikum to foi ma da aliu pui le ni ngam di to ni bam music ni di khin chi bam no jo ni aliu fans ma de tin hai thank you Lina Sawang pa si pilong mai original sai Liangmai chang mai cha patu pon pa view pa piu jan yu sai jan chiu bo chuang tiu wai cha pa ha si aliu Liangmai brothers gu ga right winger cha left winger ga mathen ma me tu sai tu selak siam ni khane aliu Liangmai brothers ga na teamwork su sai nu khu ga experience nang leng dausan club ba ma yo za liu mo marang ba tinga ai re tin cham la su ne ju mani nge ju dang khalam babam tam nan se nam kha bu ma ge he de yo nam kha ga khang ne ju zo dang ba me nam tam na wang le jang tai ma jang khai ka lo jang wang ju ting kha chun ju si kam kha chun ni si
plusจะเรามาขอคำยืดแต่ไปที่ไปปกติจะจุดจำจะจะเอาคำพักกลุ่มเด้อที่เอาอาจัดแรงดีแรงที่ระวังเดี๋ยวไปอยู่ลงที่ใครจะงอไปเสียงอไปเลยจ้ะที่ใส่ไรวิงเกอร์ข้าที่จะนักคู่กับมาเทียนมาดิ้งนั่นแหละหายจุกก็ส่วนเนี่ยนักคู่ก็ส่วนตู้บ่ปาร์ดเลยหรอฟุตบอลข้าที่จะที่ที่เสร็จแล้วโย่ไอ้นั่นกำมันนี่แบบกำไอ้นั่นกำมันนี่จำได้ถ้าไอ้จะกูจะ practice แบบนี้แต่ once practice หากับ finish หากี่กับทางไหนนั่นกำมันนี่หากับจะแม่เราคงจะ finish จ้ะ finish คือ finish ใช่ไหมว่าไอ้เนี่ย practice หาแค่มี practice กำตาใครจะใครจริงเอา finish หากี่มีทางผมปักลามีทางแต่ชื่อไม่ผมจะปักตังแล้วมันแต่ว่า normal ไอ้นั่นปักแบบนี้ผมจะจะปักตังแล้วมีสิ finish ไอ้ใน practice คือหากับที่จะไม่ถึงหลักตะกุมมึงยิ้วกระดิ่งใส่ละนึกว่าถอยนั่นเนี่ยคำบังที่คำจะจุเลยมันเองมาที่มาใส่กะกะลีบ่นั่งหาจุคำเนี่ยจุมันเองดู plan มาโย่ผมจะทำจริงอยู่ไอ้เนี่ย practice คำจุผมใช้เจอคำจุเราก็ไม่มันนี่นี่ละเจอไอ้ลุงข้างนั้นเอาไปชิมกันแล้วจุนละจะอยู่จุนเนี่ยดูใครบ้างไหมอาลิวเลี้ยง my brothers รงกะนักกูจุด admiring players จ้ะนั่นเนี่ยมาเสียนบ่ฮานากู play lifestyle ที่มาใส่ฮานากูมาเทียนใส่อีเรามาเสียนเนี่ยที่บ่ player บ้างมา player ใช้ไว้เช่นว่ากันอะไรวะดู senior ก็จะวางไปใช่ไหมที่จะเรียกมาอย่างตัวจังเนี่ยกูเด็กที่ใคร plus with betting itu pana itu atu operation ini kamu apa yang tadi at least tuju sahab dengan kau mak itu jelas kita anda rakai mak itu cepat understanding bam tu macam ni kau kata betul kaya ya pana itu betul kaya yo itu pana ku tu kaya tam mura kau tinggal once kamu pakai tu tinggal sampai kaya juga tu tinggal itu nervous tak kami oh di sini orang tu alung saya aja mungkin juga, ada uang pasar itu kada. See you next time bisa. Kemudian tahu plus keeper deh, pura sacrifice juga ibi. Betul. Jadi cikgu keeper ni sacrifice dia kemudian sacrifice juga. Every tournament or every league kemudian tapi berarti ngam sini itu ni secara ada kakak sini ni. Aduh, Liangmai Brothers Football Club tu jah, tu link pe macam nuku ga, cerita lutobo, masa kau ibu bapa mah. Kau pakai apa meh? Pakai ini din kamlai itu deh, yo. Lalu yang main player saya, was juga, even national or state league tang dah pakai jum kai, state player tang deh. Itu tengah, kau, aku mau national player or like state league or like mau national player baru itu saya, aku mau platform kah apa kan? Lalu yang saya hapan mau kau. Itu saya lalu yang my brothers club apa ni? Itu saya main ram, jadi even Manipur tang deh siapa misalnya itu tinggal siapa misalnya beli dah oh hai muka player sih hai yang my brothers bu saja sebenarnya kamu ikam tinggal saya at least itu dapat tinggal saya aku players nanti itu promote juga upgrade juga aja ini tim kan kulan cepat dapat itu jangan kalau cun kui baca jelas jadi semua wah itu saya wede soalnya yang thank you robo semi final go opponent go ali kung rama la rama ti ma sai ngam ra boy ti gu lung chun ku ga di kam go nang maning malo aku opinion ki share dong malo sai yo beliau mungkin dah liang tau deh setting sai yo beliau ku di beliau mungkin na liang mungkin computer tu sai yo beliau na jam ra boy mun sai yo mun ku dah yo senior player deh kayaknya plus confidence ko ba mo ja jadi yo sarana kha khai shara ai de mathe ma su ngamra we chu lu chu na ku ba me ke sara ne da kha khai shune de mo me so ngam ten hai chi ka di ai share de ni tu sai family friends mai hi no ku ga na de kam la ding khain lo friends mai my brother to ko thot ko khai se ko ba mo thon ki we beliau na ti aina dapat tinggal first time liam ucu je dapat tinggal alung cun de ai sera kamanang du bame jadi saya liam zai di si keren bam
jadi waktu itu tuh cuma pas ada di Jeralo coba langsung nggak kemenang bermain jadi yo pipi main di day kali aku fans Liangmai brothers tuh kai bi bawa betul kai bi mai beliau nanti ituจะแข่งคิวkai kadi punya channel lebih kai jadiคิวkadi ituจะpun macam hai Liangmai brothers ku tim tu hai sudah betul kai kadi player song kang lain game mai dong nanti kadi wang san lan mai dong nantiจะละ advertise จ้ะคุยว่าali footprint ให้สิเลี้ยงขยะในเรื่องนี้ด้วยมินิงไงali footprint คุยว่าเลี้ยงขยะใช่ปะลิวางกลายมันจะบลิวจันวีใช่ไหมเนี่ยจ้ะแต่ก็ไม่เนี่ยใช่ไหม thank you tình bộ pa mai pa si chang nga suwe lang mai piu jan yu sai tan sulin bo pa mai cha aliu gu Liangmai brothers gu ga midfielder kha chu jam chen ba me right to bo question yu sai aliu gu Liangmai brothers gu teamwork an nu khu ga siklu bo experience cha na leng dok lu ba ma experience aliu ko na aliu team gan ja ya aliu acha arong mom so wi ja kom arong mom so player khati ja kha jai ki siwo ja kha lung king siwo kom de pale ja aliu thane first time je waji khote experience ra ha khai ja to bam ja de aliu se akom ngana aliu ha cha rong so alain lu to lu sai ja chira bo ja to din na aliu aga ma the ne ma khoy play lam si tam ni ja plong ngo ting aliu pitch long ngo ting player khati ja aliu kha to kam lam se keng ja keng ma me ja ja mlom ngo so thui tu wang ra ba ma thab tu wang ra ba jeng so kamlum khakatu mlum ra se hai aliu arong so season ra aliu khakatu mlum ma thaw second question nga ja nang player khathu ja midfielder khathu ja nugo kuson mo tisra samai na ra go kuson mo bang kam me ja mathen madinga tiu dinga I hasira ti son ne si tiu go kuson mo sa tiu lu ne te tiu sai si improve tiu lu ro ja si go ding halo player khati ja bugu ability strength the king me tam kadi weakness the king me ja I as a midfielder to ja ko ga midfielder is a playmaker le game holder le this bam da de ko ga decision making sol ma ja decision making ja pon nge pia de chu de won nge people lo ha ko chu pa won thing ha won people decision making ha point is son ji ja ko so me the king ba me de decision making is a proud son ji lu khai no chu si je de chu improve ti ro lang kam la improve ti ra nang se ko ga ball ma then ja practice grone te si suwang tang la ko se agu mental agu mindset te proud decision making je ja ko mo improve ti ra nang sai game preparation analyze to prepare game study se keng ata you say what do you see yourself sir after like 5-10 years sai ga player khathu ja digu kam lang ning man lo ja mathen ja past 2-3 years ten thing ham ne ja na di nawam kha ja to hoira na experience da ha khai had ali wrong tell you player wrong de ja na thu but the bam ja khangwa after 5 to 10 years longa ja khoi kamam songde extra effort khai ja extra hard work khai sai songde kuibo aliu to hoira just the beginning Liangmai jat future ja go try to future di mo go try se ja khoi tang play national player pa ma ga ba me ja khoi naniu ne khoi aliu Liangmai brothers go management team dram ne kom no ne ja support khoi ja ha songde financially physically support khoi bam sai ja I arunama ja iti honna ne ja sakra go ya ahang ba mu young star dong ti ja liu thiu chungam ti kam khangsra ja ko wibo ISL I league national te zo skom go platform se dopsne chumlam next question is I sonai takura bo semi final cha isu united fc do mathen ra go ga ali gu opponent ha de chura kumlo ali timasa ali ngam ra kume ngamara kume timasa ali ku ga players ma opponent nang match ngolum ne cha ngolu son ma digulo si po share ti halo ja I yo
believe opponent go player full mam ne this bam da de aliu hai da de dikan sara lo dikan ngam la lo ra thiu player idi swama ge khoi agu team me mai dong swama ge thiu se sam je bam moi ma thien je asonam thi si diang mai de ma agu team ga je bam si se aliu na opponent da bit thiu ra bo cha se Ronaldo Messi ma wang bam suye je bam de aliu chun chambo ra thiu din wang lan aliu Cristiano mai na khale chun chambo ga ting wang bam mai je kom aliu na chun cham da hai was swine semi final match line je to khoi so game plan game preparation je kam ne chun cham kam sra player present time mai ISA link the mai to aliu sa da bam da de tournament si go game na aliu dominate thilu ne si se rapid wang kholam so wang ba you say kanam thu buga aliu gu fans khadi aliu go family sa Liangmai brothers su chung sa ja pon ma sang na ga peliu pum wang tang ma ju ban da di wang tang mai ni ba me wang tang ka ma mai da di through online ga ne phui ju ga ba ma dung khu ga nang di kam go message bi khani lo right to sai fian dong to thiu to thon ki we ai physically wang phui khai ju ba mai o media ga ai live pi phui khai ju ba mai ne thiu to thon ki we lim thiu ri ga ki kon ga sra na thoi ka u thi mi lo football hai se koi kadi ga sports football hai se present ja world cup ja Ronaldo Messi Neymar ja alim thiu ni si ju bam kum peliu kum ja ai kam tang lo ma ai popularity ra hai je bam da de football hai se fan ha sra player mai dong de me themo tinga combo li ho down thi wa combo pa je bam ne liu support ne liu kon pen nge so ne liu kon ne liu boys pen nge so ali de chiu ga ja ali me themo tinga pitch longa khadi outside pitch pa tinga ne liu support ne liu ka khen thiu pe nge so te ja ali ti wi ne me theng khang ba me adi swine semi final match thing je di wang tang sui mai ra wang la ground ati wang la ali to support ti khalo ne liu go help ne liu go present ha ali ni ti chang ti we adi media ga maksai live to fui je ba mai ti long sa ja ali to support ti ja khen khen nai jo ja ti ja bear ti khalo ti khen ha ti ja nam tu go sai all the best Liangmai FC ti ja khanya ali all the best Liangmai FC ti ja sima ga se ali Liangmai ha find first time ya second ja ali Liangmai naga rong ate Liangmai te tribe di je ba mo te je bam te ko state level like ko ali nim ken je ba mo Robert Memorial Colonial Memorial Trophy ja ko mo te thani ali Liangmai team ha je first time je zo ba mo player ka tam mai dong ra yo ten to bam ta la ga pass ga je bam de Liangmai collection ali Liangmai ro na ko mo ti pa ti pam time kha wa te ja ali semi tang de khang tang je ba mi ne ha jeng so players mai khadi Liangmai go supporter Matthew to all the best PK thank you awang bo korinta pa je tu gani we pa je aliu Liangmai brothers gu midfielder khatu je senior player khatu je methe me piu janu sai tuila korinta su ku we you sai ku ga senior player khatu je ku ga in ding khani bra aliu Liangmai brothers gu thiu je chutar baga teamwork ha se ba mahalo ti sai digu kuibo chura dawlo thank you for your question teamwork we kita na we jeta na so when to like yo how my crisis is point corruption pa mi team discipline na kita we jeta na sigani wale to it's a song time me cha teamwork we teamwork sa ja che ban sara tu na gi thau ja punctuality di ha na ba che ban to kita we jeta So the second question is, what do you see yourself in comprising in 5 to 10 years? Kung ngiyo kriyo sa lampan na. Sir, this life future ko na cha. But. Ito na ko plan cha. Tin mura cho, tin dalu ye. I can play like 5-6 years. So saya this life cerat nung sa injury mi makan masa. Aku future who knows sa. This I aliu Liangmai brothers go to just tiny semi final ga good jabam de this I sone aliu number 10 ku krabo aliu opponent isu united cha tu ma them dinga ngam lu ro boy ti bomba ma ti ma sai opponent de ti lo si ksia share ti walo opponent ro sama boy mai de
liu đi tu team đất liu rồi mà sao suy ra state player mà cái này cho liu đi tu like can't you the state player mà đi vào mình mix liu đi sa cho nên tu aliu brother mà đi tu give up ra kama với tang I hope semi final đi tu tan is lại đi cầm nín bora aliu đi ping mà cái player sai suy ra liu đi liu best pin này suy cái Chứ sai aliu tu Liangmai brothers chung sa khai vivo family sa chứ ra fans ka di family tu nang de la ding khani lo ti kam go request khani lo come to right friends mà đi liu tu support thì bọn mày liu tu donation bọn mày đi tu khang khang đi cha thank you so much nhiều quan tăng là vấn đi tu online cái này đi phui lu chứ ra liu tu encourage kam gì liu đi tu we're so proud of you na chứ sai nang midfielder khatu ja senior player khatu ja mathen maga nu ko son mo hai chứ ra i ha tiu ding thoi son wang mi nei ti ma sa i ha ji ra kamon tang la ge ti bon ko son mo khasmai na ra ko son mo ti ba khara bangkam mo ti bu ja play as a player nu ko son mo si de lo ding khalo son mo chứ ra yo da kum tam này chỉ vấn tu like fitness tu da kum fitness tang ta này thôi cha tu cam sa ra khang da rồi chỉ vấn tu ali go thiên hoàng thế cái cho lo professional football vấn tu I got notice gar nan thiên hoàng thế like under the positive am tam thế club permanent club am ari individual practice kam chứ thế tu fitness my di point na swim này chỉ vấn tu especially agu knee injured me sai hero futsal league thing atu knee injured me sai itu agu weakness bam ne agu knee sa sini point na problem pai tu CX Kang Pivo, son of Matthew Sungwibo. Ja, pa ju kulong anyway. This is aliu go defender Liangmai brothers go defender khale. This is aliu swana semi final issue United to thank you ga. Aliu nugu opinion tima sai nugu opinion kya share thu galo. Aliu ngamrama tima sai dan aliu ne puita ga aliu opponent go players di chulo si din to khalo. Yeah, too. Sanai. Thank you, Rada. Ngam kibira. Trabi ngame. Today, ngam tinra. Aliu ngam sa aliu go sacrifice you ja. Aliu di high go trophy line. Aliu go target you taban sa ja. Ngam tinra aliu di sacrifice you kam ne. Ngam di ngamra amra. Tu sai aliu go thoi. Aliu tu Liangmai brothers su chung sa mai ja. Fans fans dung masa aliu family dung tu nang di kamu la ding khani lo. Ai tu pligo kapen asu aliu tak mi bom tin gadi na pligo kapen masai pligo ra thoi penga sali amni ngam khawma de sinya wanga na bom tin semi final gadi ni go ra thoi tu misin ne tu khain Kita.
we hobo maren mai pa hai si upper dikuram ngani we papiu janu sai jim become maren mai cha te sonai aliu semi final ma thengkra boga aliu opponent ditu rokum lo tan rokum ma nur rokum ma di ma sai aliu ngamra bo tiu lung chun ba ma ya pai tana confident ba me dane asabam don trophy gu tabugu hope songni haigu no bamjang ma ditu lo match we have thing as ale to formation se ko ra ta ban jeng na hope ba me okay thank you just say fans mai aliu du chung sa mai Liangmai brothers chung sa mai keng me diu ja sim dung ku nang di kam go request kan khani lo di gu la ding khani lo kan song as alium theng hang na fans dung keng me wa support ka jeng so aliu kang si song de keng encourage kan ha jeng so kam palu we je wang la mo semi final match ke ti wang support team ji ba ne request kan thank you kamang singra mai ye kamang chuang interview ga pugu weakness khasia bangane haji pa haji aliu men fielder khale tenim temu ye kani kamu ye me kani pu career pu life line ko hang nam ni ko kalo to pa wim changbo diswang pa je lower dikiram gani wai papiu janu sai wangsam diswang ti wai thwai pa ha si aligu left winger ti jam ten ba me Liangmai brothers ga sai aliu Liangmai brothers gu ga mathen bo takiu boga teamwork cha khun leng siklu bo bama aliu teamwork ta ba ai nak sang no ta wa kui keng da we ting mai ai wa si ma di wa keng no lu lu kem ga bam ga ai first time to ting mai senior player mai keng ma ai nu senior step ting tu tar lo kem ga tu bam lo kem go behavior kyang aduk ti kha ja thank you I think today tu sai nang player kha tu je to ko mungiu kru sai lam para nang digu kamne chu mening lo tu ma sai nang digu kam new lo ko mungiu kru sai lam fan kom nhiều kêu sai lên rồi cái gì cũng tận tận hàng sai yang một tận cầm tắt ra chưa ao professional chưa chưa bom thì như vậy này football player kha tu je nugu swan thu bo cha player kha tu je nu khu ga I hai sira ka ti ma do la ge nugu swan thu bo de lo I ako bom thì wang swan mà shooting mà sai bom team sai mai tu fita mi go school me okay tu sai so na semi final ma thank you krabo isu united tu ma thena ha se liu ngamram opponent ha se ditiu lo tu sai liu ngamram ngamara lo ti ma sai opponent dung ha se tan ra kum ma ditiu kum lo si ding hello sranem sunu ban sai liu di hai robert go si puni pun sune team ning me okay father jani khalo teo
nang den jam da Pocket Lubo Usona Mai cha na piu Moses Usona Mai pa se liu midfielder Liangmai brothers go tu sai aliu semi final match sai si na lungchun nga ngamra kum ngamar kum lo aliu Isu United tu metin maga ngamra bo cha okay tu sai family agu aliu tu Liangmai brothers chung sa wo fans lung tu nang digam la ding ni lo keep supporting us. okay Digabo mukui mai pa si bena gani we original ra the presently liang the foga leader khathu is responsible lose ba me pa si SDSA Senapati District Student Association go education secretary hungji ba me khadi former secretary Ellen Care go Senapati zone go di pa ne hungkhaye is aliu liang mai ronga bachelor khathu is si ngau mai khale pa ne thaine men aliu Liangmai brothers to this a guideline pi khai bo tima se caretaker khathu za pa ne ko bo hina this a pa ne majang no je kha khai bi je za ko this la ksyam ni khane aliu Liangmai brothers gu thu je ali ne je liang ma gu thu je football club khat je za tlu pa boga ko wi bo ka sa bo je sai aliu players mung ka ga dikam go ngop bo ksia experience ja nang share di khana yo hanyu Liangmai na chu tu si musong ka club de bam ta lage chu bam ta di chu za hanyu Liangmai na I see football Liangmai brothers FC I see pat patinga chuna ma do wi plam ra I see hanyu go future chu za lingrangau khai thainai things ko bambo let Robert TA go chu za tournament gam thing khai patinga hanyu Liangmai na di thing moi thing khai zaba mai hanyu Liangmai machu hai si ju ong zip tu sapa alugo FC to the support chura de keng ba mai plamra hai si alugo prasi khale thainai snapti ga district atum thing khai zaba hai si thaina semi final ka tang nei hai thing khai bo hai si ngam bidi ngamak bidi prasi hai siran yu Liangmai leng hai ju ling khai bi nai ma chamboi sinyo ma hi na ong za chu support chu khai lo pen yu go players hai sidi anyu Liangmrong ga kui de wajiu ka ba mai ji bam de hai mu kui mrong ga de anyu Liangmai hai go Liangmai brothers ko FC ga de ji kui mai keng de ba mai pen yu dem theng moi ba mai in ngau thing ga pen yu go team spirit discipline maksra chu za palyu go kam thing go spirit hai sidi enthusiasm hai sidi kamui kamji ba mai chu za idin tau khai ni siron ma za chu za Liangmai brothers FC to dem thing moi thing khai lo chu za tin ko khai okay kanam mugu thuza mini khala ni bu ni sai sona aliu semi final kung ski go matheng grabo Isu United cha mau madung do mathen baga aliu players nai play opponent to aliu mathen hasi di chur kum lo si aleng chutra hanyu Liangmai brothers FC na ngamnai chu nge blamra mount Isu FC Isu United Isu FC hai sidi bidi to sama ke chibam de web ko match ka fit isra ago prediction ra Liangmai brothers FC ne ngamnai tu je tin tau khai ni okay si ga tu za plu chun khai juk ba mai pani pum tu za wang tang lu bang bam dadi ne niu ra thoi ga chun tu za semi final ka tang hang ba mai siron mak za wang lan ra ga dadi tu za ne niu dadi wang tang lu ka mam dadi tu za kheng kha ga ju kheng khai bam lo siron ma za daul boi sai niu pum da wang za match sai si winners chu khai khelo tu za tin tau khai ni thank you